na VTFM with Bounty Strong. Yan salika kamreking gon na VTFM na mbong binani ko tumanda weekend na pagitsunga be kemunikede na sema tsumai na ngono binango be kemunikede na itokani ni ndoboto mengori na salika kamreking go na VTFM 92.2 FM wakina 92 FM 92.4 FM ke na 92.6 FM ni sema tsumai na mbongi binaka nikua bani ni binate ni bikemni na mbongi dindai baka kina bikemni talanga na ndo bataltonga mengori na Facebook live ni VTFM na mbongi binaka nikua oni sana ni mitaltonga ini na itokani ni siama taltonga mai na wasiningo na binango bikemni na ndo bataltonga mai na bibono ndui na biasa ini aburubura oni sema tukumai kina na wasiningo na binango oni sana ni mitaltonga ini na mbongi ndai na bugno na parokaramu go ni Serevou na babuna kina company go na Beverages na bugno na bito ko ni chuko weekenda na wasiningo na binango rawa ni ndamaindo botokina na bugoni vikarando borotaka mayuira na vei-matasere erde vivo marote gitu na nonda vanua nonda Serevou unsana nonda Serevou me bani ubarta ka weekenda na mbongi noa ni nonda Serevou ya nonda Serevou na mbongi ndai ngona nonda to Serevou go na matasere go na somo keina sau ka ndana mai rongo talchunga na mbongi ndai gona macherengo rto chunga mai vanuatani na darbongo soane rotini ngona darbo ni koro baturanga na sau mai koro mai lo mai viti rto ra bu vale batchungango be nelilu ni sabuni ndile lo mai rto na dodo ndile na kulukula ndo chunga mai analo mangani ndo na koro rto kino irana be irana darbo irana kena machere tu me bana kena tuku ni ndo tuku ni tu ni tu endo na vali kuro tu botela ne kena matasere we na lomani korongo na sau ya gona no to Serevou na macherengo nei soane rotini na somo ke na sau sanda na rongo zamanda na serengo gona no to sere asa mbi oti mai rosini chubo ningamo bombota ni artoli pambulo mbulo takatala mai vali lai arto sange pa kota mai na serengo ke rao nimbu mai vongavoutaki tale ena nonda serika kamreking na VTFM yenda babilanga kita kambani na Beverages na bugu nona bitoko ni chuko weekenda na mbongi ndai rao ni na mai vongavoutaki tale kina na matangali sere bagongo yengo na nona to sere na macherengo na somo keina sau menda sana rongo da mandeni.
na Serevou and a VTFM with Bounty Strong. Ena nanda Serevou weekend na mbongo bina ni kuwa na babuna kina kambani ngona Paradise Beverages and buna bito ko nichuko weekend na wasini ngona binango rani mbuma ibonga bo teki tutal tukin weekend na Serevou ya na babuna chuko kina kambani ngona Paradise Beverages na buna bito ko nichuko weekend na wasini ngona binango bambulu tachuka ni bikim ni ketala ni tokani ni sia moto mengori mbota ni natalitaka na bugo ni nona Serevou ya nona to Serevou na matilalo na somo kina sau na mbongi bina ni kuwa ni takini na maruteksi nende bitokan. Yo bombolo chunga ni bikim ni kedeni tokani ni sema chunga mengori na ibolo mata na Facebook page ni VTFM na bugo nanda parokaramu go ni Serevou na mbongi ndai. Bambulu chani gorbe solo mbulu bina mai botu koula de mbulu binaka. Banga kina bambulu tatadi be ted koroi ngasa ni mbulu bina mbulu bina matangali sema tanga mai Palm Storm North mai New Zealand de mbulu binaka. Salati bale ni mbulu bina mena mena kina be irna ngone buli durimbure en rukua rabi primary school mai mbanga de mbulu binaka nita. Banga kina be teki we ni ngolo ni mbulu bina tau isa mai kanakari mbulu manda mazuata senganga ndo manda ser atiachi on seruvi tiko zimomo ni mbole binaka mai tevi ya sawa ndo mbole binaka dola bina abakine be lupe kaitani no ni menike na matuwale salmbamba mai na korongo rosaru mai lo toka ndo sia machumengori tinai JD mbole binaka tau sandende wakine be ini na indua dombole bina mena mai kiden bubale na mbose na maka mai nande wambolo chelebi kemdo mali arakanade mbole bina tau sama tunga ya ni go imbamba singa lambasa mena mai kina wirto kede mai tabea mai island dombole binaka sinamba uni mbole bina mena mai kina ngori me botai koto wa mbaka fong na boys na lemba ngonga sinamba we mbole binaka mbole binasi toka na auto strike mbole binaka Luzala Island ngo ndu binapa libuna sema chukmai mai na boli kan nanda vanua melisa tundau ni mbole binaka wakele be sia bula matangali la daya la silebu bena ni michiga ni ngo ebu nindawa isa do mbole binaka wanu ni bina bikem do matangali na mbogi ndai melisa tundau mena ni meniki na susengo na pade tango ria na pale nei momo rebo ni rausinga batu seki sawa na mbogi ni kwa wakina bambulu tatani ikasau tuini vanua ni mbole binaka mai koro sabunoko mai motokana mai nabosai ndo mbole binaka wanu ni bina tuyani wakina bicheso ni ramasoli mbole bina matagali dende Paula Mbea ni mbole binaka tau mai sabu wanu ni bina taltunga ni bikem ni na mbongi denda Mila Choana tumberi ni mbole binaka Serevou saranga ngori me botai saranga na nongolo mani koro ina dabana di mai ngau mbole bina mila mai lo mai biti isa bombi nga bikemni ka kuni bachi gori mila salama tu yani bikemni ba kina bi melisa tunindau botai nga bi momo ne baba momo rebo ni rosinga momo mari chone ke tetai ilaisa sito ndo mbole bina kai lisa pedi matai ni mbole bina ka megene ni mengani kira ngori nangone ni sawani mbua botai chunga ni ko eroni matai ritoba nasi se private hospital ndo mbole bina kana auto strike sema chumi gor mai Luzala Island sabani ni bina tene bekem do sobi karbaki mbole bina tau megene ni mengani kira ngor biranga sini buri gartiko na quarters tabo college bo miminga virto na Queens ndo mbole bina kai tina iluke malombula mena ni mengani kina bi salam basanga nona yan rambogiti ko na Dragon Company bote ke nomuni friend o juyam dama nona yan rambogiti ko na balimbula mai makoi kalau ngata chiko ngarabita be rambongi binani ko malo melisa tindau mena ni meni kina ranle ni buisinga youth club erbaro ngchung mena koro na mbongi ni ko masili na badi mbole bina tau mai America ngore na mbongi dindai salala mambimbi teni be kemni tau na mbongi binani ko bakina be chesoni ramasoli arna ramatagali magabina ni mitunga mai bikem dogan leni taxi base so leka taxi and tours tadirwa ene kali muni maile isa kachi bat
Ngai inbox nga mai. Ochiga ngo sana edeni. Emi Remi ni mbole binaka bado ni binata tungani be kemni. O yandra mbogi tal tonga ngori. Kati. Ngai semeni. Abaki na be nodi abuni bosa. Ebe namo okay. Sa tur tonga ngono mondo bena nimi. Au ngai siamo toka ini be kemdo. Wakina be no di bosa ni bole benaka mai Matson mai New Zealandi wadu ni benata teni be kem ni nambo ni kuai ni bole saka sa tukana uma ni bole benaka wadu ni benata teni be kem ni Amelia Sibito Luita ni bole benaka mai sabu wakina be Kariba Rocosta ni bole benaka matakali wakina be dokana auto strike mai Lodala Island do siamo sukumikina nambo ni dai wadu ni benata teni Lang-lang itu biani boleh binatau ban ni binatau tu kan di bekem ni mai sabu nambong ngi dai bili kesa langi-langi lingi-lingi oi no boleh binaka mai korwe rebo to kola no boleh binaka mem si tora ban boleh tu kan di bekem ni nambong ngi dai meni kira bekem ndo ngangore na tao settlement raimba na bosa na matu boleh ngangori na tingalo ai no boleh binaka iliki rasanga no boleh binaka matakali ban ni binatau di bekem ni Sema mai na messenger na burbena ni me. Wale na saki boleh bina tau sem sartunga mai na Civic School compound mena ni menike na we rato na matangali andara talebu. Ataka tiki ko ribuli ni kuai. Wanu ni bina teni. O minduana ni boleh bina matangali. Sala lo mate bukan bimbi bili kesa lingi-lingi. Sertara bai Bill gai imbitanga mu bena ni mena messenger ni VTFM. Joe and Mele Sokawa. Dola bina mai malebu mai nabiti mai asawa ndo boleh binak ili kirasanga ndo boleh binak mai Nelsoni alik ndere nalangi o selose ban bina ten bikem do wakina bitai ben sema tsunga mai Sky City matokana mai nabosai ini na indua ndo nandua ini na indua ndo boleh binak mena ni meni kita biriket sara na matangali namuan nandua mai ndaku ibuna wini bukai Solo boleh bina me patukola ndo danda potong ngore na mbongi kuas do sana dimintal tunga ni wasin ngon binango tila mbale na weni tau boleh binak kati tunga me keto bote mai kina so siang ngone tunga me mokoi kati ngai sema mo na messenger ke ba na ningan rabo na bene ni me mali rakanade boleh binak wa boleh tunga me lambasa ndo tunga na beseni mai isa na bale tau na siamo tsume na mboni kuang ka ko tsume na mundo bena ni na messenger ni VTFM me ben koroi bolo binaka wani ni binatal teni be kemni wan bolo tatunga ni bi Elijah Stalls faixia ma ti ayawa wan bolo tatani ngori be di tir-tirwada ndo bolo bina mai nuka lofa mai tongai Wani ni bina tele be kem do na mbongi ni kuai. Wa murto tele be kelebi an ngasa ni boleh bina tau bina ni mga bir na geng ni numbuni we lebu mai lambasai. Wani ni bina tele be kem do na mata geng gori bila me kaseti malo ba lebu mai na bada mai tabiuni. Tesa ni ramasoli. Kati yongai sama chunga ni na mbongi ni kuai. Ngona VTFM ekamivenge kachi. Pambol tatungan ko ribe di Hussein mbola binaka di thank you for joining us this evening. Pei mboa ni biti di mbola binaka mai alautaka wani ni binate ni beke mni ya ni teki mbogi ni kuwa Melissa tuindau me nani meni kira be sobi karbaki barang tsuga me tabo koli jana mbogi ni kuwa wani ni binate ni beke mni wakina be ikasau tuini vanua mai koro sabunoko mai matokana na bosa pwede ni mga bir ngoni buli vita nani zobi lote meleti ke wasai ndo mbola binaka eta dolata ni mbola binaka
mai nasuba seganga madoata. Ui. Ai awa artu mai madoata. Wanu ni birate ni tau. Elisabetta ndaurewa mbule binaka. Mena ni menganiki na mngonele wa andivani ambawale. Nona maratagati nona singsudu. Mataka. Wa sibi nga nabubale na naburai. Ona salukan doa Seawin Drive. Rockingham Perth. Geba ko toltoka mena kenitamba na messenger ni VTFM. Geba ngandre wa mena posta kitundo na kenitamba ni wanu ni bilan singsudu. Tinai leli kadi mai wai. Wani binaka tinga ni matubale na kadi mai wai. Bali ni dina lami. Goulburn, New South Wales ngango. Budi bina ni mitu mai na bugi bina ni kwa. Bina bale bu tinai leli. Salalo mambimbi te ni wanu ni bina te na budi binga rabi mai sana ngori. Josh tuinamata ni mbule binaka. Na mena ni menikira matubale nabukea. Mai namula mulo. Sa wanu ni bina te ni bikem. Do jen mbole teki mureta ni mbula saka kemni. Wanu ni bina te ni bikem ni. Tai ben. Ni mbule bina mena ni menikira birna squad ni Tom Kai Fiji Sky City. Matokana nabosa. Kachi. Bakina ve Ted koringa sangasa me mbole bina tau. Siya mchika me New Zealand ya nambugi ni kuwa. Wanu ni bina te ni bikem do. Na bingarabi ngori mai na mbolabu. We mbolabu lo New Zealand. Ellen Rondro mbole bina tal mai. Namado korbina nimi. Ndombole bina na kangu. Wanu ni bina te ni Koro Islandi ya nambugi bina ni kuwa. Wamimbi na lomani abu sabaturanga o noli wakai. Ini na indua ni mbole bina mina ni mga nikita na bubale na mbosi wanga. Wa inindanga Nem's Kitchen may seru ang angori. Wanu ni bina te ni bikem dowe. Wambole tato ni ngori kibe asilika sese ndamuni ni mbole bina kamina ni mga nikita ngori. Berto na susiang na chinga angori. O tabili momo polau ke tal-talasam. Isang mbole bina sa. O amimbi nga pei nga asilika barong sa chinga ni. Inambitu toka-toka na taile bwe. Hazel ngo na ba ni mbole bina matagali sa tinte. Bakina abambole tato ni bijen mbole taki mbureta. Mena ni mga nikita ngori. Inabulo ang bureta o bolaw. Nabubal ng mbole taki mbureta kay na voqavoutaki. Vuni bandra lami. Koro, wambimbi nga be rono betinani. Dhomba titina isheri ke baby sheri, wambimbi nga be iko. Bena ni michinga be iko. Na bale bjen, pex radonge borani ni mbole bina tau mai yala basasa, ndo mbole bina kai. Baki ni bifere mi na ibota ni mbole bina mina ni mengani kina ngo riberto na marama ni revita nari koso kanda bo ndo mbole bina. Tomasi sala ndondua ni mbole bina meloutaka. Na sama chuma kina ngori. Melissa Tunindau mena ni meriki na tabale mukawata ndi wati seba ndurlalai masili na badi na ni mengani kina ngori mai mouta nandongo madota isa sabana na nunjino iko si abula nomumbui ke seru vuamatux badi vegas dombule binakai na balebu Melissa Tunindau waki na bi kavinga max do bole binaka wanu ni nga berto nandungu bata merekerake do bole binaka wanu ni binate ni bikim ni na bongin dindai zabatal to kay keri na nanda parokaramu go ni Serevou